Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Haki jingil kai berang sudah haplen ka Norway percaya ke England, bat ka Argentina percaya ke Switzerland. Kila long ki jingil kai ki ba itnat bha. Haka quarter final jongka FIFA World Cup arjar arpunriu. Haka nega quarter final. Klempoi perkhat baki player ki malayo ban thep bunkol. Kumu Messi badu Haaland. Ki klempoi se kathong. Haka ba kim yo ban thep watang sikol ru. Ka Norway ka don yu Haaland. Ku player thep kol bat bit bha. Ubalayo ban thep bunkol. Haka nega FIFA World Cup arjar arpunriu. Ndrai klempoi perkhat pat. Baka Norway kala remno haka England. Narai keren ki player thep kol jongka England. Dangla u Haaland. Namar layu ban thep hadu nyakol. Haka ba ula jan kat badu Messi. Kumjuru badu Mbappe. Ki balayu ban thep hadu prakol. Ka Norway kayu ban thep tang sikol. Haka bala thep da u Fijel derop. Haka menit ke balai punriu. Kat baka England pat kayu ban thep hadu arkol. Haka ba baru arkol. Ba thep da Bellingham. Haka menit ke ba sau punyau bat haka menit ke ba khnai pulai. Haka puar baka Norway kalau sedang menyon ke England. Haka second half. Rung Uspens. Nambar arsan juga England. Haka baula defense tinggi ya ke England. Bad pas bor tar sekmat. Bun kifans juga England. Kilayaro Uspens. Namar ka jing tebit dungu. Haka puar baka England kelas sedang telot bor. Hadu bakut ke khandai per menit. Namar ka jing kaju kol ka Norway bat ke England. Kumta klaim penya shoot penalti. Ndrai la elat bakinya lekai hadu sispa per menit. Dari tat haka menit ke bak khandai pulai. Baka England kelayu ban thep yang sai sikol. Ka Norway par ka klem la su ban penpai kelai ka England. Kumta ka England kala job percaya ka Norway. Da arkol la sikol. Haba pai pat saka jingil kai jungka Argentina percaya ka Switzerland. Ka Argentina kala yu ban thep sikol. Haka menit ke basipau. Haka first half. Lingba u Max Alistar. Bat haka menit ke ban rupunyau. Haka second half. Ka Switzerland kala yu ban penpai kelai ka Argentina. Haka ba kala yu ban thep sikol. Lingba udi endoye. Haka puar baka Switzerland kala klaim ha ban yon ka Argentina. Yurat katno nomor nyo jong ka Switzerland. Ubi embolo. Haka menit ke bah nyopu ar. Namar ba upene u referee. U referee ula ai suara ka yellow card. Henry namar ba upen panie u referee. U referee ula ai sendon ka red card. Kumbalong haka jingil kai jong ka Norway bat ka England. Hadu bakut ka khandai per menit. Sumladon mano-mano bat thep kol. Namar ka jingil kaju kol ka Argentina bat ka Switzerland. Kumta klaim penya shoot penalti. Henry la ailat bakinya lekai hadu siswa ar per menit. Lani Argenta. Namar baka Switzerland kala caweng no yowe player. Kumta kala kamtlot haka jingil lekai. Bat day haka menit ke ba sispa kat ar. Ka Argentina kala yo ban thep sa sikol. Lingba uje Alvarez. Day haka menit ke basis pa arfway jong ka extra time. Ka Argentina kala yo ban thep sa ka way ka kol. Bat kala job sendon ya ka Switzerland. Da arkol la sikol. Naka jing job jong ka England ya ka Norway. Bat ka Argentina bat ya ka Switzerland. Kumta ka England bat ka Argentina. Kin saya kendu haka semi final. Mano try ban job. Hato ka Argentina kan yorung nem ka final. Ngin saya pet ya ka jingil kai mano ban job hap deng ka England bat ka Argentina. Haka wi kaliang ka France bat ka Spain ru. Kin saya kun haka semi final. Mano try ban job hap deng kini. Katkum kinong predict. Kia tu baka France kan job ya ka Spain. Bat kan yorung ru isa ka final. Kidon ru kibaong. Baka France kan sayora ya ka FIFA World Cup mentau senam argar arpun riu. Ka France kan la banyak kendu bat ka England. Lane kala banyak kendu bat ka Argentina. Haka final. Kajinga kini irang thep kol hap deng u Mbappe bat u Messi. Kila ya khai pha. Haka ba kila yu ban thep mar prakol. Don ki baong ba urang lekai ba pau jong ka France. U Mbappe. U sayora ya ka Golden Boot haka FIFA World Cup jong senam arjar arpun riu.